Assalamu alaikum. Hurmatli Doni Keji kanalımızın görüşleri, жалпы koy görermandары. Salamatсыздарбы? Бүгүн 10 январь 2026 жыл. Могу жакта Кочкорду көрдүңүздөрбү? Азыр көрсөтүп берем. Сокулук, Чүй облусу Сокулук району, Сокулук мал базары. Оор келбесе видеого тарс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Мына козулу кой. Байке, ассаламу алейкум. Козулу кой канча экен? 60. Коз чоңоюп калыптыр, Кой канча тиш? 4 тиш жаш экен. Мынакей 60. Эми сиз 60 сурап атасыз. Аларман канчага бер деп сода кылды? 45 кылды бербей койду. 45ке бербедиңиз. 50 бой. Сүйлөшөбүз, Буйруса содаңызды берсин байке. Мынакей эки бой. Кочкорбу, ургачыбы? Козу. Эркек. Козу кочкор экен да. Мына 2 тиш жакшы. Мына кочкор. Кочкорду көрсөтөлү. Кочкор канча тиш туган? Ассаламу алейкум, кандайсыз? Мощный бойлору бийик. Баасы канча? 50? 70. 70 миң сурап атасыз. Мынакей. Жашы кандай? Тиши кандай дегенде? 4 тиш, 2 жаш. Разрестери бар экен мына. Куйрук тике, ылдый эмес. Номер калтырып коесузбу онлайн? 0700 менен 29 42 80. Болору канча болот? Болору базар сода кылдыбы? 50ден өйдө кылды. Жакшы экен, өзүңүздүкү дыйкансызбы? Дыйкан экен мына. Сокулукта турат экен, мына кастяктарын караңыздар. Алам деген бир туугандар кайрылыңыздар. Мына азыр кочкор сезонунда мындай баада таппайт. Дагы чоңоёт. Мынакей. Ушундай, достор. Каналды колдоп туруңуздар, колдоп. Маяктан баштасам. Чарба койлорду көрсөтөйүнчү. Мына чарба койлор канчадан экен байкелер? Кандайсыздар? Чарба койлор. 20, 29, 25. Мо козулу койлорчу? 25тен. Козул энеси мооларбы? Мынакей энелери, козулары 25тен. Мо козуну канчага бересиз мо козуну? 25? Сурап атасыз. 22ге берем дейт. Бул канча айлык жаш экен, 6 айлык дейт. Мына ушуну 6 айлык десе болот мынакей. Жүнү козу күн боюнча турат. Кайсы жакта? Мынакей азыр. Алдыңызбы? Сатылат экен. Мына $1000 сурап атышуларды. 70ке бер, тава кел алам. 70ке. Кочкорбу? 70ке. 3 айлык кулак. Мощный экен, Линия кайсы байке? Йоба дейт мына. Байке мотор алып сода кылат. $1000 70 кылып койду. Байке, Канча айлык бул? Жаш экен. 3 айлыкпы? Мына козу жүн. Куйруктары да жаш экен, тике. Мооларыңыз канчада моолар? Ургачыларбы? Канча баасы? 80. Бул 60 дейт мына. Жакшы сода болуп атат мынакей. Мен жооп бергенине жакшы деп атам. Бир туугандар жазып калат. $1000 деп атса жакшыбы депчи. Андай мааниде эмес. Могу козулу койлор кимдики экен? 25. Мына козулу койлор кимдики? Жокпу? Эси жок экен мына козулу койлор. Сокулук мал базары. Канал катталып көрүңүздөр, катталып. Биз киргизип аткан видеолор көрүп турасыздар. Мына жана кочкор сода болуп атат. Эл көбөйүп кетти. Байке сода болуп кеттиби? Мончо бар экен менин, Сыргасы бар экен, 4 тиш экен. Баасычы? 70 отам. Кулагы бир аз кыскараак экен да. Бирок мындай тике бойлуу экен, байке. Бойлуу, мына арттары да мощный экен. Мына киши дагы көп. Сода кылып атышат. Макул, кеттик. Кандайсың байке? Сүйлөйсүзбү? Базар жөнүндө сүйлөйсүзбү? Кандай болуп атат базар? Арзанбы, кымбатпы? Мал көп, бирок. Жакшы. Макул байке, содаңызды берсин. Кеттик анда алдына карап. Мына туугандар ушул жерде жем бар экен. Жемден баштап анан башталсак. Мо аралашың канча болуп атат, менин? 26дан болду. Таза жүгөрүч? 25. 25. Будай? 25. Арпачы? Арпа деле 25. Тартылгандар? 26дан. 26дан. Тузун канча? Килограммы? 12 сом. 12. 12 сомдон. Номер айтып кой, доставкаларды уюштуруп бересиз, 0700 62 89 55. Соны тартып көрсөтөйүн туугандар. Күнгө ишемби, эртең дагы болот. Жекшемби күнү дагы болот. Көрсөтөлмө койлорду. Канчадан экен койлор туган? Кандай?
Aleyküm assalam. 30 mingden beresin. Boğuz bu. Boz var bay. Dişleriçi. Yaş mı? 2 diş, 4 diş, 6 diş. 2 diş, 4 diş, 6 diş. Kança baş var? 35 baş var bay. 35 baş var ekan. Nomerini aytıp koy. 501 051 93 92 69. 69. Qayrılыңыздар. Çarba tart degenderge. Tuğan, kança eken koylarыңыздың бағасы? 20 mingden. Bular boğuz mu, kısır mı? Boğuz eme. 2 diş, 4 diş, 6 diş koyulur. Qayaktыкı? Narın, Koçkor. Narın, Koçkor'dan geldi. 20 mingden dedin mi? 20 mingden. Düşürüp de veresin mi? Yolları var. Var. Kozlardağı seniki mi o? Kozlardağı var. Kançadan buların? Kozlar 14 minglik kozlar var, anan 12 minglik kozlar var. 14-12 ming. Nomerini ayt. 704 80 87 08. 0704 80 87 87 08. 08. Muhammed Kali deydi. Çalыңızдар. 20 mingden deydi bayke. 20 mingden deydi. Surap atat mınaki. Boğuz koylar eken 20 ming. Narından geliptir mına narından. Kozlar da var eken mına. Tizilet çirkin. Mınaki. Uşul jigit eken. Erteң de bolasың mı? Erteң de bul jerde bolasың mı? Mına erteң de bul jerde bolasың. Айтыңыз байке кандайсыз? Жақсы. Ha. 30'dan sonra otası. 30'dan çoң koylar eken. çoң Dişleri kандай? Boğuz. 2 diş, 4 diş, 6 diş. Ha, 2 diş, 4 diş, 6 diş. Kança baş var? Bu yerde 17 baş var. 17 baş var eken. Baykem har daim alып kelет. Kayaktan koylar? Kayaktыкı? Çüydüküle. Çüydükü eken mına. Жақсы, çoң Жақсы, жақсы дейді. Зеркальный. Картаңы жоқ. Ha, мынакей. Кейде de var. Арқы қорада сіздікі бе? Балар. 23'ten sonra var. 2 diş, 4 diş. Bir 2 koz var. 8 baş var. 8 baş 25 mingden he? 23'ten sonra var. Narқыларды. Düşürіп бересіз. Номерді айтып қойыңыз енді байке. 0 707 0707 менен 29 56 81. 29 56 81 he? Мына çalыңыздар. Бұл қора кімдікі? Байке қандайсыздар? Кімдікі? Bizdeki krup Қандай? 27'de otası. 27 миңден қошқарлар ба? Koçkorlar. Қошқарлар 27 миңден круг дейт. Bir өңдүү екен е мындай. Ушулар соода болду. Канчадан берип едиң? Бөлүппү? 5тен 10дан кылып. Канчадан кылып атат мисалы? Бир айтып койбойсуң ба? Суралган баа эмес. Кандай жер? Бааларын берген баалында бир айтып кой да көрөрмандар. Бере турган жолун айтайын 25'te. 25тен э? Окончательно макул. Дагы барбы ушундайлар же ушулар эле? Бар. Номер калтырып койсоң болот онлайн. 703 0703 97 97 42 42 94. 94. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Кочкорлор канча экен бул байлоодо турган кочкорлор? 70 bin. 70 миңден. Тиштери кандай? Dişleri koz. Козулар э? Козулар 70 миңден экен. 6 баш экен э? Tiyatda da yok var. Нарак 8 баш. Ушулар соода болду байке? Oldu. Канчадан бербей жатасыз? 50 binden beri. 50 миңден болду э? Жакшы болуптур 50 миңден бербей жатыптыр мына. Макул байке. Соодаңызды берсин. Мына кимдики экен? 25тен? Ургачылар булар э? Мал кылганга. 25тен сурап атасыз. Соода болдубу? Туган. Бир аз эле болду келгениңе. Соодаңды берсин. Момда канча баш бул жерде? 34. 34 баш. Номерди айтып кой. 0706 169 139 э? Çalып көрүңүздөр мына. 25тен ургачы. Ден соолуктары баары жакшыбы? Баары жакшы экен. Каяктын козулары ошондо? Местный. Чүй э? Чүй мынакей. Рахмат. Могу койлор кимдики экен? Канчадан кетти ушуну айтчы. 40 миңден чоң койлор экен э? Мына 40 миңден сатылып кетиптир. Достор. Суралган ба. Булар сатылган ба. Мынакей. Базарда жүргөндөр билет туганда. Болду, рахмат. 35 миң болду экөөсү. Мына. Алынган ба. Мына байкем алып келди. Экөөсү 35 миң болду деп жетелеп келатат. Козуларыңызчы? Булар союш бу. Байладыбыз, э? Моозу семиз экен. Жакшы семиз экен моозу. Достор. Козуларыңыз канча? Башка, макул. Жүрүңүз, көрсөтүп коюң. Эмнени тартып коюң? Монубу? Оп, бисмилла. Кочкор. Кана айтыңыз. 6 айдан бери жемде туруптур. 6 айдан бери. Мына. Нык семиз. Бааларычы? 10 baş var, bari bilen. Баардыгы бир кора, бирен, 10 баш бар. Могу мыкты семириптир, узунунан дагы болуптур. Могу да бар экен. Мына. Кана күнгө чагылышып атат. Мына, мына кызылдар. Уруктуга да чыгат окшот ичинен. Мондайлар,
Bağları kança bolup atat? 30'dan. 30 mingden surap atasiz, he? Süйлöşүү жолу бар. Түшүрүп бересиz. Доставка уюштуруп бересиz. Айтып коюңуз. Телефон номер 709 0709 менен 315 315 438. 438. Bir en, bir koro, 6 ay байланган, 10 баш. Беловский да. Беловский, Московский район. Кандайсыз? Мо койлор бу? Арашан. Нак арашан экен могу, э? Мына, туугандар. Разрез. Бул боос бу? Туған Туылды. егіз қозысы сатып еме да, видеода сатылып. Козусун алып калдыңызбы? Чоңоюп калды козусу? 3,5 айдан бол. Эгиз туулуптур. Канча тиш кой? 8 тиш. 8 тиш. Баасычы? Басы 2,5 мың. 2,5 миң доллар зеленыйдан экен, мынакей. Мынау қозы Бул козу. Бургачы? 7 айлық. 7 айлык. Булардын линиялары барбы? Кайсы линия ушуңуз? Франкел дейт, мына. Bunun bağısını ayttыңыз эми. Ал 3. 3000 доллар, э? Булчу? Жоқ, бұлар обычный бұлар. Обычный булар. Булардын бааларын айттыңыз. Білбеймін ал, менікі емес. Сиздики эмес, 2 баш, э? 2 баш. Номер калтырып коюңуз. Балким ушундайлардан алам дегендер болуп калса. 550 0550 менен 09 09 59 59 30 мына. Буйруктарын көрүңүздөр. Мо коз экен ургач. Чалыңыздар. Ассаламу алейкум. Кочкорлор канчадан кочкорлор? 25'ten. Oo, uzun. Koçkorlar eкен, ак koçkordu qarаңыздарчы. Moğu da 25 mi? Bardығы. Soda boldu bayke? Kança? 22, 20 adamda. 20, 22, 23'ten har qanday berip atat. Bu kançadan berse? Kançadan bersek beresiz? 24'ten qarmatасы, Жақсы eкен, шақ qarmatat eкен. Bunu dağı baylasa bolat eкен, at korumga girgizse. Дағы бар, үйде дағы Бұл Равшан байке. Ақыл, содаңарды берсін. 24 миңден қарматам дейді. Сатты бі? Ох, қаншаға вұрды? 30-ға вұрды, мұна қой. Дағы барды? 29-ға? 29-ға саттыңыз ба, ақсақал? Алдыңыз бі? Пайдасын берсе сатасыз бі? Сатпайсыз бі? Сатпайсыз екен. Қой қанша тіш екен емі отыр? 2 тіш, жаш екен, Жаш екен. Мақыл, бұйырсын байке. 29-ға алып тұр. Ассаламалейкум. Менем қанша екен қозыл қой? 50? Мына қоз емі отыр. Қанша тіш қой? 6 тіш екен. Мына олшы мына қой? 25. Қой бұ? Қанша тіш? 6 тіш. Боз екен, 25. Қаншаға сода болды шул? 22-ге бербедің бе? Жақсы болды тұр, ба? Semiz eкен бірақ қой. 6 тіш 22-ге берілбептір. Боз. Бұлар қаншадан екен? Тішені отады ма? Мына құлағым. Қанша шықты? Так. 17 екен, Линиясы бар бұл бұлар? 80 линияларына. Ұрғачылар бұ? Свет хороший. Өңі жақшы екен, Қаншадан сұрап отасыз? 60 мыңнан. 60 мыңден, Бұл өткенкі базардағылар бұ? Ошылар екен, Қанша айлықтар ошонда? 9 ай болды. 9 ай болды. Бұл қанша? 2 өтен. Номер қалдырып қойбайсыз байке? Номерін жазып кетілі ау. Айтарыңыз. 773 0773 43 43 20 екен. Мақұл. Аяққа отады. Қаншадан екен? Ұрғач қозылар. 30 бұл 25. Бұл 30. Бұл 25. Арық қой 25 екен. Орып қалған ба? Жеші жақшылы? Арық екен, Жем бербепсің де бұға. Мақыл, содаң берсін. Қызыл сода болған жерлер көрінбей тат. Сода жоқ, Ошо таппай атам да. Сода жоқ дейтін. Қойлар көп тезіп қойыптыр мұндай қылып. Мұндай көрінішін көріңіздер базардың. Сода жоқ дейді. Мұна қозылар қаншадан? Декабрьский қозылар. Байке, ассаламалейкум. Қандайсыз? 15'ten. 15'ten? Бұл birinci yolu gördüm de uşundaylar çıkıp kaldılar уже. Бұл қанша айлықтар? Қанша айлықтар? 3 ай болады екен. 15 қоз еркектері ме? Қошқырлар, Содаңызды берсін байке. Шуларды сода қылды. Қылелек. Содаңызды берсін. Мына 3 айлық қозылар екен, еркектер. 15'ten dedi. Достар. Қайсыларды көрсетсек еме? Да, егіз қозы бар екен. Қозылы қой. Қаншада бұлар? 20. Бургач еркек? Еркектер 20'dan. Шunda эми бодолор көтөлө.